O ngā luenga le au apostolo, o le mata upu mua. O le awhioa e o Yesu i le langi na ua toi soifua mai, o le tofinga o mātatia. Te o whiloe, na o tusi le mua i tala i mea umalavana a mata o na whaia Yesu ma o atu. E o i le aso na ave na e ai o ia, ina ua uma o na poloa i atu e le nganga pa ia i le au apostolo, e na filifilia ia. Na whailo atu foi o ia, e ia i ante i lantou ua soifua ia. Ina ua mawaiolo na tinga, ua whamaonia i whailonga whamaonia tele. E whanga fulu po ua iloa ai o ia i lantou. Mana whetala i atu i mea le malo o le atua. Sa whapotopoto foi o i lantou ma ia. Ona whetala i atu leo o ia i ante i lantou. Ia le tu ua i Jerusalema. A ia whantali le mea na folafula ina e le tamaa. Ua utau whalongo ai i ante au. A wana papatiso lava i o ane i le vai. A o utau. E papatiso ina utau le nganga pa ia. E le tele ni aso e vaai. Ua poto i lantou. Ona lantou fesilia i lea i ante ia ua whapea mai. Leli ie. Ona pōne ia e te toifuatai mai ai le malo ia Israelu. A ua whetala i atu o ia i ante i lantou. E le tusa o na utau i loa o na pō, ma ona tausanga ua tua e le tamaila na lava pule. Ai maua e o tau le mana, pe a fio i fo le nganga pa ia i lunga i ante o tau. E fai fo i o tau ma moli mau i ante au Jerusalema, ma iutaia o malava, ma Samaria, e o lama i le turu inga o le lalolangi. Ua whetala i atu ia mea, o na si tia le o ia, o lantou o vava ai atu, ua avea foi o ia i le aona i o lantou luma. Ua lantou tuli mata ia e i le langi, a o fio ae o ia, whaauta foi, o tangata e to lua, ua tutu mai i ate i lantou ma o fusisina. Ua la fai mai, o outou tangata kalila iae. Se ale mea tau te tutu ai ma vava ai le langi. O Yesu le na ua ave na e na iante outou i le langi. E whapea o na toia fio mai o ia. Pei olo na fio atu i le langi na outou vava ai ai. O na latou toi fo i antu le Jerusalema na ile maunga i ngoa ia Olive. E lata le Jerusalema. O le savalinga o le sampatilo la vaa. Ua lantou o atu. O no ae leo i lantou i le afe au pito aluma. Ua no nofo ai Peteru, ma Jankopo, ma Ioane, ma ane Terea, o Filipo ma Toma, o Patolomaio ma Mataio, o Jankopo le antali o Alefaio, ma Simona le Selote, ma Iuta le uso Jankopo. Ua fina upea i lantou nei umalava ma le loto ngatasi, i le tatalo ma le ai oi, atoa ma fafine, ma Maria le tina o Yesu, atoa fo i mo na uso. O ona po ia na tula iai Peteru i lumo le au so. O le au fai o ingoa o e na iai, po ua toa se lau ma le toa lua fulu, ua fa pe atu. Se mai, le au soe, ua tatau o na tau nuu o le nei tusi. Samoa i whetalai mai e le nganga pa ia i le fofonga o Tavita i Ayuta. Sa whai mataitai ante i lantou e na pu e ia Yesu. Awana whaitawina o ia whatasi ma i mantou. Na tofia fo i o ia i le nei whaiva. Na whatau fo i le nei tangata le whanua i le totongi o le ami o leanga. Na tito fo i o ia. Ua pā ilo na manawa.
ua masaa I whawhoro na ngā au malawa. Ua iloa fo ile nei mea I lantou uma ua nofo Yerusalema. O le mea lea ua ingoa ai lea whanua I la lantou lavangangana o ake le tama, o lona winga, o le whanua o le toto. Awa ua tusia I le tusi o salamu, ia tuufua le mea ua nofo ai o ia. Awa fo ine iaise mawai, I le malea, ia whailo na whaiva mo se tasi. O le nei, e te tau ona whaima moli mau whaatasi ma I mātou nei. I lona toi tu, o se tasi o ia tangata sa whewai ma I tātou I ona pō malawa. A o whemali wai le ali o Yesu ma I tātou. E afua mai le papatiso ngā Ioane, e o lava I le aso na ave na e ai o ia na I ate I tātou. O na tō mai le I lātou o le toa lua, o Iosefa I ngoia pāsapa, o I ngofo I Ayuso, antoa ma matatia. Ua tatalo fo I lātou, ua whape atu. Leli ie, o oe, o le sila fialo tō tangata o malawa. Ia e whailo mai po o aiso la ua nei ua e filifilia. Na te maua le tofio le nei whaiva le apostolo na la fua ina. E iuta ina ia alu o ia ila na lava mea e no fuai. O na whaia I lea o la vili, o na whaasanga I lea o le vili a matatia. Ua whaitawino ia fantasi ma le au apostolo e to atino ngā fulu ma le tūtasi.